Razvod kakav se ne pamti. Vanda Nara će do kraja života morati da izdržava Maura Icardija. Najnoviji detalji koji su isplivali mogli bi da potpuno preokrenu ceo slučaj. Prema informacijama koje je izdao novinar Gustavo Mendes u emisiji Mujeres Argentinas, Icardi je rešen da dokaže da je Vanda tokom braka bila neverna, a po italijanskom zakonu to može imati ozbiljne finansijske posledice. Ako se preljuba dokaže, a Mauro veruje da hoće, Vanda će morati da izdržava Icardija i to sve dok se on ponovo ne oženi, tvrdi Mendes. Navodno, Icardijev pravni tim već priprema dokaze o Vandinim aferama sa čak trojicom muškaraca, fudbalerom Federicom Facijom, Valdekejitom i pevačem Eleganteom. Za razliku od Argentine, gde preljuba nema pravne posledice još od 2015. U Italiji zakon i dalje smatra neverstvo ozbiljnim faktorom u razvodima. Ako se dokaže da je Vanda kriva za raspad braka, ne samo da bi mogla da izgubi podeli imovine, već bi morala da finansijski izdržava Icardija. Preljuba ima direktne posledice po alimentaciju i podelu imovine, kaže advokatica. Međutim, Vandu to baš i ne dotiče previše, jer je primećena kako proslavlja osvajanje Lige šampiona sa fudbalerima Paris Saint-Germaina. Ali o tome ćemo u narednom klipu. Zato zapratite profil Igrač Više na sve 3 platforme.